reke tu aya toko maheo thiko igire ithatu no ni tondu wa ukiriria kwao cukari cumbe matumbe ke cigatukanio cikaima keki uko tukwenda kuma celebrate muthenya wa umuthi tukimera you have done it na Ngai nionete wira uria murutite and we are believing that from now onward decade timiaka minini Ngai niana anawasprima. Ninaona advertisements hizi zinasema jisukume na Royco hatukuwa tuambia mjisukume na Royco. Ndenda tuanjiririe na madam huyo. Tunaendelea amenya in fact tiganiwe hamwikiririe tungata-ini. Wewe mutumia muhunjia. Na ndiga gore mutigani huyo wanyikiririe ndingire haha. Uguo ndirenda akorunie nigetha akwiria atiriri. Royco ma fridge benefit muno nyingi muno nende. No guori tigani uhunjia. Tigani ukorwo we muhunjia mwathani ndangiguthakarĩtie. Agũthakaragia nigetha waruga maũndũ makaiga yes nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ũguo ndĩrenda ũmũrũmie mwĩre congratulations. No na kwari tũhatrenda ũthiĩ na mbere. Ũrũgame ũthiĩ na mbere kũmũhũrĩra rũhĩ. Ũguo gake kau nĩ gakũmwĩra keep it on my husband. Continue running the race. Tũtirĩ tũrarĩkia. Wĩna mĩaka ĩngĩ 10, mĩaka ĩngĩ 10, mĩaka ĩngĩ 40, mĩaka ĩngĩ 60. Kinyoneane baton. Na ndona wĩna andũ aingĩ mũno. Ũguo congratulations my husband. So mwambie congratulations. Wewe na shugo ciaku tareke tu igore kumwira. Ugete kinya guko kwi maiki no ni mwega cama watu ko fro agakira mahali etuigwe kumwira etuigwe miaka yo 10 no we ni woramenya no rutu kwa domishoto ni tu omwire ukwende karire hau athina mbere ni ukenete yuraigwe he kafa ni kafa ngedie sugo shume Pastor, Reverend, wow. Tunakupenda sana kama kanisa la Mudhibi, haswa mimi kama bibi. Ojalá Zakaria Bisai. Tumetoka mbali tangu tukuje Mudhibi. Umenishikilia kwa maombi, nimekushikilia kwa maombi. Tumeona Mungu akitushindania. Acha niseme congratulations. You have done a good job. God bless you. Mungu akuinue zaidi. Wacha ukajulikane katika mji wa Kigumo, na si mji wa Kigumo tu, hata mataifa. Wacha tukahubiri injili ikasikike mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Wemona kamuno mwero wako jata yakwa ya kiroko taiho are Sharon weriri gokera ruru gorogokera rahafu gotire wenyata waku ni uhotete goro yakwa nowe wikideraga goro yakwa negokoindera niodoworia wewe monene goro yakwa
kunegera ngoro yakwa nowe wikindiraga ngoro yakwa negokoinira niundu waria wewe munene ngoro yakwa negokoinira niundu waria wewe oria nyamu ĩyo rĩu reke aheo keki na ndenda gwĩtĩkia to keki maũndũ maku ũmũthĩ pastor nĩ marore mwathani agocwo rĩmwe pastor nĩ agaga kinya kwĩrora agakoraga pastor kinya nĩ aregire kũrĩa no ũmũthĩ at least nĩ ona mũndũ wa kũmũrũmia nĩ aririkanwo mwathani agocwo simpe pastor makofi ona gwĩtĩkĩra kũrũma. Najua ya kwamba huyu binti amesimama na wewe vile ulivyo ni sababu yake titamutumia wa yufure wa mwira rekania horo uyu turuma ngai we uthie rekania ona kwina andu angi mangihunjia ukimwira atia as you celebrate 10 years na imagine mwanjanirie nake nona haria wa mwanjirie kinya ni hindi ararera na oramwira ni tuthie kanitha na nirenda gwitikia kinya ciana cikomage. I believe it has taken ukirereria kunene ungimwira nda tukiguaga muthenya wa umuthi tugi celebrate 10 years ya gukunyitirira thiini wa tungata. Yes, by the way, nikiwa hapa Mudhithi, ushirika wangu ambaye nimempea kandi ambayo inaitwa kandi ya membership number 1 ni my wife. Kwa hivyo I love you too much. Wewe ni mfano ambao unaweza to be a narrator with many. Kwa hivyo tunaweza kukopi mfano wako. Niseme ninakupenda sana. Vile ulisacrifice